IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kinumendaran ni Regional Director Ramona Evan Ruiz sa Technical Education and Skills Development Authority wenno Tesda dagiti sangaribo sa gasot 50 ang nagturpo sa agduduma a kurso nga injaya tinadakamat nga ahensya. Sagon kani Ruiz sa graduation kat isula ang iti panaglepas si training dagitoy kan malukatan na iti dakdakkel nga oportunidad amang gada kinunana kun daway dagito yan nga iubra dagiti inadalda iti Tesda agapu taado dagiti agururay a pagtrabahuanda saan laeng diti pagilya na Pilipinas no diket iti balasi taawa. Well, of course we bid them good luck dahil yung graduation is just the ending of their training. It is an opening for them, the opportunity to work. Work is in the sense your duty as a citizen of this country, not only to the country but also to your family and yourself, just like other professionals. Yung po mga kabataan na nararamdaman nila na they cannot go to college because of various reasons, a textbook pattern or learning is a pathway. Meron pong trabaho naghihintay sa inyo. Kung ikaw ay carpenter, ikaw ay mason, ikaw ay heavy equipment operator, kung ikaw ay welder, kung ikaw ay housekeeper, kung ikaw ay bookkeeper, kung ikaw ay domestic worker, lahat yan may trabaho naghihintay. Hindi lang sa Pilipinas but also abroad. Kaya I welcome you. This is an opportunity for you. Hindi nyo kailangan problemahin dahil may scholarship program po ang Tesda provided that you are qualified dun po sa requirements of the program. Kabayatan na inayon ni Ruiz na pinta sa magundawayan ti programa ti Tesda agsipod ta libre ang maidijaya dagitoy nga scholarship adapay allowance sa maalada ken ti national certificate a mausar kas pamaneknek adi malanda iti nasao at training. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.